Mulai pi barak ki perlak iway ki berjusnya tenan ban pe ki video hane ke channel. Te perlak hane ke video ngan hikai ban ngan pen pi kumno pen bore ya lade. Kenang ba ki perlak jang pi kim tip ba pila pe ni em ya ka WhatsApp status jang ki. Te dakan mau ba kan ne step kan try kam lada pi upload WhatsApp status ya lade ro lada ki bru ki pe Hero pim ya isu baki page handrai lada pim upload lada pikwa tamban page lormi ya ki WhatsApp status jangki kan ni kan trekam bat kinam tiba pila page ya ka WhatsApp status jangki te hang ne ngan hikai pi step by step te chua bangan ya chikman ngakarpa de pi perlak opin ya subscribe ya ni channel like bat samlem shiki wai ki perlak jangpi te ale mentangin pe te perlak hang ne ngap dan kam artili ki WhatsApp te ngan peli na ni ka WhatsApp business jonga thì anda ngala pli kumne kadon kini kidon lightly hangne anda ngala nyan hane kidon lightly dengan nyan hane ga setting anda ngala nyan hane ga setting naga WhatsApp business te kadon kene ga business tool kadon kene account on privacy tele naga WhatsApp normal pen lab ene ga account dan anda pila nyan hane ga account kumbanga ong anda pila nyan hangne te klik hakane ga session hane ga privacy anda pila klik hane turn off ya kane anda pila turn off ya kane kamot kane anda pila page kum mga ong ya ka WhatsApp status ki perlok jang pi ki to ki perlok jang pi kim tip show ba pila page ya ka WhatsApp jang ki te ki ong off kan page handrai pila page ya ka WhatsApp status jang pi kane ka trik kan try kam kum mga ong menero lada pp upload status lada pi page mdan ba view ya ki WhatsApp status jang pi handrai na ka ai kada ba pi turn off ya kane te handrai ki perlak yang piro ki la page ya ka WhatsApp status jang pi Tadakan mau wat nam siang tho bakla ndak pitan auf kan ni kamut ka WhatsApp status yang piki perlak yang piki page handrai ka klan pen pa ba ki page ta hang ne nuksa sakane ka wai ka status hang ne anda pila nyan hane ka status hang ne lada pikwa ban upload status ban page tangi wai bru pila lada pikwa tangi ka to kat ne ki kontak san nen ru ngot ro pila la piselek kan ne bahna jarong do kumne my contact kamut barok gitu ki kontak ki ba pi save ya nomba jeng ki ya iban page ya ka WhatsApp status jang pi lebih select only share te kamut pihak banjit ya ki kontak jang pi nang ne kino pi kwa ban save hila banjit iway atli lene nuksa kum kine ki perlok jangan subo ngan kwa tang kine tang lain mut subo tang kine andang alatik nane na try kamut tang kine ba ya iya ka WhatsApp status jangan di kini kita try kam lada pikwa pan my contact accept ma barok ki kontak tang ba like tang makat to kan nero pila ban select te kini kitrik hang nero pila ban bore ya ka WhatsApp status jeng pin akan ka status privacy kum mga penong sa dengan pensai biang my contact ya barok ki kontak jeng pin my contact accept kamun barok ki kontak jeng pin like tang kat to kan ne kan ne ka ba kemud like tang kat to kan ne barok kin ya i pin bore tang i way ar ngot kan ne my contact accept mut pin bore tang ya i way ar la pinyan kan ne kumbang ong pin bore tang ya i way a only share contact pin i kita ka WhatsApp status pi tang ya i way briul ne ar ngot la ne lai sa ngot kan ba pi kwa tang ne ngan pin i pi ka real mentangan page ne ka WhatsApp status jangan hi ka way page ni ka good evening anda ngala nyan hang ne ngapet ya kan ne page ngala page ya kan ne good evening mo ngasave kerteng lajang hang ne dai ngai te anda ngala pli na kan ne gawai ka original WhatsApp jangan hang ne te anda ngala page ya kan ne mano de page live view mo te anda ngala nyan hang ne live view pim page ka klam pen i ba ngala page ngala save kerteng ya la de hang ne dai ngai handrai ka kerteng dengan ka klam ni pi ya ini am patrai kam ngala da page nang katu go bai ka WhatsApp janga handrai hang ne ka klam pen i te katu go trek kamut kala tray kam ma kamut kala tray kam klam pen i ki bri ki klam tip ba kin ne ki prop yang ki klam tip ba phila page ka WhatsApp status jangki te page hang ne kala nang nyau ya ki ba page te pi ya i ba kala tray kam prolak pada pi kwa te kamut la da pi ro pi upload ya ka WhatsApp status jang pi menta ladanga upload kumbanga ong menne ladanga upload WhatsApp status hang ne page ya la dero ngan upload hang ne ngan tho hai
Ngashu upload kai kum ne hai aya i bala dan reply yang hai hang ne tela dang apej hang ne dan bepej ya ka WhatsApp status jang apej pia ini am ne try ko pen i ba cross view new sign ba cross pia ini am nang ta ga daw phiro anda pila upload status kamot phim ya i show ba ki bri ki pej ya ka WhatsApp status yung pila da piton on ya ga to ka ila piton off ya ga to ka receive ngamot ban on tela da ngaru ngapet ya ni ga juk ka status na ka wai ka WhatsApp jangan la da ngapet kala mi hang ne ya la de ka ne anda ngala pet ne de ngai la mi la view ma la view completely la view kun ne la da ngapet hang ne ngala hang ne ham WhatsApp status jangan pet zero view te ka ne kumbanga ongi phi mane ngai phila snyo tho ba kumno phin bore ya la de ba khnang ba kibriu kinam yo i ba phi pej ya ka WhatsApp status jang phi te kublai shibon perlok ini kan do kat ha ko bai ko video wan plet ban like share ya kan ko video kublai shibon